Aga Jingialehkai Indian Premier League final hapdeng ke Chennai Super King Persia ke Gujarat Titans. Hagan ke Jingialehkai final Shimla Pynjop namar ke Jingjur pelat jong ulapba. Henry ke bas ngeu tenat pat ya ki riu I cricket. Ya ke Jingialehkai final jong ke IPL onsara haka weipat ke skata haka arp kendai terik bentau murai. Haka Jingialehkai Serie A ke AC Milan kalala bat Liem ya ke Juventus lengba ke Shigol jong Giroud ke balayo ban tep haka minit ke basau peu. Haka Jingialehkai Premier League bat kadai ke sengi bat katayo ba Khatduh jong kene ke Samoy. Haka ne ke Jingialehkai ke Crystal Palace kalaya khai da Marshigol Persia ya ke North Forest. Ka Aston Villa kalala ban Liem da arla ke way Persia ke Brighton. Ka Everton kalala ban Liem da Wayland Persia ke Bournemouth. Ka Tottenham kalakiu ke Kerdan ke Bapra hadin bagalala ban Liem da Saula Persia ke Leeds United. Baleng bagan ke Namrem ke Leeds United ka haban hiar na Premier League haka Samoy ke Bansawan. Haka Jingialehkai hapdeng ke Arsenal Persia ke Wolf. Haka ne ke Jingialehkai ke Arsenal kala penkut ya ke Samoy lengba ke Pynjop haka bagalala ban Liem ya ke Wolf da San Lanot. Haka ne ke Jingialehkai Usaka ulayo ban tiap Argol na gebenta ke Arsenal. Haka Jingialehkai hapdeng ke Chelsea Persia ke Newcastle baru arteli ki kenhun kiyo Marshigol. Ya ke Shigol jong ke Newcastle ayo ban tiap lengba Gordon haka minit ke bakandai. Bad ya ke Shigol jong ke Chelsea kala yo ban tiap lengba ke ungol. Haka Jingialehkai hapdeng ke Liverpool Persia ke Southampton kabadon syatrai du jong ke mit ya Kenpoint kala penibor haka ke Jingialehkai ba Khatduh ke jong ka haka Premier League haka ba kala ya khai na Marsau gol Persia ke Liverpool. Haka Jingialehkai hapdeng ke Ladu jong ke Premier League ke Manchester City Persia ke Brentford. Haka ne ke Jingialehkai ke Brentford kala la ban Liem ya ke Manchester City dai Wayland. Bad ya ke Shigol jong ke Brentford la yo ban tep da Pynjop haka minit ke bapra peusan. Haka Jingialehkai hapdeng ke Manchester United Persia ke Fulham. Haka ne ke Jingialehkai ke Fulham kala yo ban penki jar nengkong tang haka minit ke bakat kendai lengbau Kenny. Henry haka minit ke ba live kendai ke Manchester United kala yo ban tep ya ke gulpen ya khai lengbau Sancho. Bad haka kelamit kata haka minit ke ban San peusan u Fernandes ulayo ban tep ya ke gulpen tam naga benta ke Manchester United. Baleng bagi di Argol ke Manchester United kelamat ya ke Pynjop haka Jingialehkai ba Khatduh jongka haka ne Samoy.